Nagyapon sa among area guys. Continue gyapon mi. Yeah, maalam 29. Continue gyapon mi sa among trabaho dinhi kay wa pa ni nahuman. So kay kagapon lahi among trabaho sa git install mi. Shout out Nepal. Yeah, because this GCU is working now. Ah, Aramco, Aramco. Aramco side. Aywa. Tumat sa Chamsa Aramco kayo. Maybe 1 month coming Aramco kayo. So guys, nag full tight ka pa mi pang final. This one lead man, yeah? Tong lili ning ubang grupo. Yo forman ha, yo this guy lead man ha. So mao gyapon guys. Kung sa ni mahuman na sige lang final. Mga turis mahuman na ni. Kung tinudoon gud. Kaya ano katong wibis man gud. So katong wibis wala mi balik din eh. Magdadto mi gapokus sa sulod. So mo sila gapokus na man itong focus kay buntag ug hapon. Balikan dayon. Wala mi na malik itong wibis mo nang kuan pa ni. India ha. India Nepal. Yes, nagahugot sa ubos. Number 1 Budilal. Number 1. So this number 2 Sarubay, China. Si Number 3? si Omes, Nepal, India. India. So India din silang duha. So number 1 India. Shout out ko sa India ug Nepal, number 1 worker. So always follow safety but mapi hand gloves. See like this. Oh. Kami niya. Kaliwali hand gloves ha. Oh. Ay, pala siya. Oh. Oo. So mo to guys. Pero napay kitong isa ka grupo dito guys. Katong teknik nila. Unya lang to ako to ikuan. I-videohan to niya asan to sila. Guys, nata sa isa ka grupo guys. Katong magamit og teknik. Gamitan gyapon nila unya. So mo ni pinakala sa kagawas. Pabasin unya mahuman ni dito na ni sa sulod dayon. So koloni pale India ha. Indian. 1 India to 3 Nepal Indian Allatul Kam. Latul kam power. So mo ni ikaduha ka grupo guys. So continue gapon mi sa among trabaho. Yung tao og board.